yese ubu tuvugana Tel Aviv iri hasi. Ubundi nimvuga rino jambo ngo Tel Aviv iri hasi, hari igihe wenda uri buze kutabisobanukirwa, ariko impamvu irumvikana. Ubu tuvugana leta ya Israel yategetse abaturage bose kudafotora ngo bereke amahanga uburyo Tel Aviv irimo irarimbuka, ndetse ngo abapolisi bo benshi bagiye babaka amatelefone kugira ngo bataza kugerageza kwerekana uburyo muri Israel uriya murwa mukuru wawo ari wo Tel Aviv urimo uramanuka ujya hasi. Nabyo barimo barabigerageza mbese kubikumira. Biragoye kugira ngo ubu umenye amakuru y'ibiri kubera Tel Aviv, ndetse byinshi muri kubona ni ibiri kuba byafashwe n'amasatelite, ibindi ni ibiri kuba byafashwe n'abaturanyi ba Israel, biriya bihugu byegereye. Ariko biragoye kugira ngo wumve umuturage utuye muri Israel kugira ngo abashe gukamera, kuko noneho byarenze, kuko babonye ko babivuze bakabona n'ubundi kubivuga kwabo nta kintu birimo biratanga. Ubu noneho nta kundi gahunda bavuze yuko interinete igomba kuvaho. Ibyo ngibyo ubu tubivuga, ubu none aha ngaha tubivuga. Muri Iraq ho ntabwo ariko bimeze, kuko muri Iran ho ntabwo ariko bimeze, kuko muri Iran ho internet iracyariho, uretse ko naho abaturage barimo baragenda bahunga urujya n'uruza, mbese nakavuyo gakomeye cyane muri iyi minsi, mu guhera mu minsi 3 iyi nambara iri kubahuzana, kuko ubu iyi ni intambara yeruye, bari kurasana bya danje birenze. Ibisasu bitwaro bya kirimbuzi birimo biragenda binyuranamo, ibiva Israel n'ibiva muri Iran. Ariko ikibazo nubwo Iran koko irimo iragenda ikica abasirikare bakomeye cyane, ikarimbura uduce duhambaye cyane dukorerwamo ibisasu bya kirimbuzi twa Iran, ariko Iran yo ntabwo irimo iracika intege, ku buryo n'ubu tuvugana isi yose batangiye kwibaza ngo byanga byakunda Iran hari izindi mbaraga ziri inyuma yayo. Ari nayo mpamvu ibisasu n'intwaro zabo zirimo zirarimburwa na Israel, ariko n'ubundi bikarangira bakomeje kubona amabombe akomeye cyane agenda arimbura Israel gake gake. Kubera iki? Israel yari ifite ubwirinzi mu busanzwe, ubwirinzi ya drone, buriya ubwirinzi yakorewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nabwo bwirinzi bwari burinze leta ya Israel, ku buryo nta gisasu icyo ari cyo cyose cyangwa intwari iyo ari yo yose yashoboraga gupfa kurasa muri Israel. Ariko ubu ntabwo ariko bimeze, nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki. Nyaboneka reka mbasabe ni mukore subscribe, munadusharinge, musharinge bino biganiro byacu bigere ku bantu benshi. Ntabwo ariko bikimeze. Yari ifite ubwirinzi pe buhambaye cyane, ari ubwirinzi yakorewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umufatanyabikorwa uhambaye cyane, tutatinya kuvuga ko ari we mufatanyabikorwa urenze wa leta ya Israel mu kuba barimo bararwanya Iran. Ndetse Israel kugeza ubu ngubu abantu benshi cyane baravuga yuko mu bintu birimo biratuma itabasha kurekeraho urugamba ari uko ifite intwaro zikomeye cyane, kuko ngo hari amato mu ijoro ryashize menshi cyane yavuye muri Amerika azaniye intwaro leta ya Israel. Ariko nubwo leta ya Israel kubona izi ntwaro, ntabwo biri gusobanura ari uko leta ya Iran itari gukomeza kuyirasa. Kandi ubu tuvugana Tel Aviv n'ibindi bice bitandukanye, kuko Iran noneho yavuye Tel Aviv irimo irakomagura n'ibindi bice bitandukanye bya leta ya Israel. Israel ni igihugu gito cyane kugira ngo mubyumve, nimba nibeshyemo, leta ya Israel ifite abaturage bageze muri miliyoni 12 nibo batuye leta ya Israel. Ndetse leta ya Israel ifite ubuso bwa kilometero kare 22,000 n'utundi turengaho. Ntabwo wayegeranye na Iran, kuko Iran yo ubuso bwayo ni hafi miliyoni n'ibihumbi magana. Urumva yuko Iran ni nini cyane pe ugereranyije na leta ya Israel, ku buryo ubundi naho leta ya Israel nta n'umuntu watekerezaga ko yangana na Iran ngo bigere muri kino gihe, kuko Iran ni nini cyane pe. Ari nayo mpamvu bavuga ngo byanga byakunda, ni ukubera ko kuba Israel irimo irarwana na Iran, ndetse Benjamin Netanyahu nave kwizima ari uko yizeye yuko byanga byakunda afite ubufasha, ndetse na leta imuri inyuma ariyo leta ya Leta Zunze Ubumwe
za Amerika. Irani ntabwo irimo irita ku kuba leta ya Israel ifite Amerika iri inyuma. Irani iracyakomeza ihangana irwana, ndetse mu by'ukuri ngo irimo iragenda ikubita Israel umusubirizo, ntabwo irimo irava ku izima. Ibi rero bishobora kuza kuganisha hehe? Bishobora kuza kuganisha kuba n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye bishobora kuza kwivanga muri ino ntambara. Nk'uko nababwiye mu kiganiro cya mbere, ntabwo Vladimir Putin ubwe yitangarije ati ntabwo Irani yari yadusaba ubufasha na bukeya. Nababwiye ko ndibuze kubabwira mu kiganiro cya kabiri, ntabwo leta ya Irani iradusaba ubufasha na bukeya. Leta ya Irani uburyo irimo irakubita leta ya Israel ni ubushobozi bwayo bwonyine, irimo irakoresha imbaraga zayo zonyine. Mbibutse yuko leta ya Irani ari inshuti y'akadasohoka y'Ubushinwa, nabwo burenze mu bintu bijyanye n'intwaro za kirimbuzi, ndetse ikaba nanone inshuti ya leta ya Korea y'Amajyaruguru ya Kim Jong Un, nayo igihugu gihambaye cyane ku buryo ngo buriya leta ya Korea y'Amajyaruguru yo ngo n'intwaro ifite ntago zibarika, ntago wazibara. Ujya wumva ibindi bihugu babishyira ku murongo baba bati igihugu ni iki ni icya kangahe, ikigeri kuri uyu mwanya mu bintu bijyanye n'intambara, ariko ntago ariko bimeze kuri leta ya Korea, kuko intwaro zayo ntizijya zibarwa. Bivuze ngo ifite intwaro zihambaye cyane. Iri joro ryashize leta ya Irani yazanye udushya twatumye igihugu isi yose irimo iravugishwa, mbese kubera udushya twazanywe na leta ya Irani. Ngo bimeze bite rero? Leta ya Irani yazanye ibisasu bitari kubasha guhagarikwa n'ubwirinzi bwa Israel, ku buryo ngo icyo gisasu bari kukirasa kikaza kikagera mu kirere cya Irani cya Israel, mwihangane, cyamara kugerayo kikaza ntigihite kizamuka. Urumva nyine buriya bwirinzi bwa Israel bukora buti, nicyo bita interceptor. Bufata ibisasu bukibibona bimanuka, bwamara kubifata bugahita bubirasira mu kirere. Bwabirasira mu kirere, ibyo bisasu bikaza bikagira ute, bikaza bikamanuka, noneho bifite urumva bari kubirasa, ariko babirasa ibyo bisasu byo bigahunga, ayo masasu bizamuka byerekera mu kirere, byagira mu kirere bigahita bimanuka, noneho bimanukana umuvuduko ku buryo butuvugana leta ya Israel umujyi wayo wa Tel Aviv uri hasi kandi ku rwego ruri hejuru cyane, ku buryo nk'uko nari nabibabwiye abaturage ba Israel batangiye kujya mu mihanda basaba, aho kugira ngo babwire leta ya Israel ati nyaboneka muhagarike intambara, mutubabarire ino ntambara irangire, ntabwo ariko birimo biragenda. Ahubwo bo bari gusabira ati mutubabarire, mureke kuturasa, mwitwica n'imiryango yacu, kuko bamaze kubona yuko na ziriya ntwaro na iriya ntwari iri kubarinda ibisasu byawe. Kuko mubyumve neza, ntabwo intwari iri kurinda abaturage ba Israel ari ziriya interceptor oya, kuko ibisasu byinshi cyane bya Iran birimo biracika ziriya interceptor, bikaza bigakubita mu mujyi wa Tel Aviv, abantu benshi bagapfa. Muhita mubyumva ko impamvu mutari kumenya umubare w'abantu barimo barapfa ari uko leta ya Israel yakuyeho internet, ariko ubundi ngo ni benshi cyane pe, abakomeretse ni benshi cyane, kandi n'abari guhunga b'abanya Israel nabo ni benshi cyane. Ibyo bisasu rero byatangiye byatumye isi yose itangira kwibaza ngo leta ya Irani iri gukura he biriya bisasu biri muri 7th generation. Iyo bavuze ngo 7th generation ni intwaro zigezweho z'ubu ngubu. Ano Putin yavuze ati oya, nago kuraswa kwa Irani kwa Israel nta ruhare tubifitemo. N'Ubushinwa nabwo bwavuze buti nta bufasha twari twa Irani. Ubushinwa bwabitangaje. Korea y'Amajyaruguru nayo Kim Jong Un nayo yavuze ati biriya byose uburyo Israel irimo irakubitwamo ni imbaraga za leta ya Irani yonyine, twebwe nta bufasha namwe twari twaye. Ariko Putin yongeye ati niba dusaba ubufasha twiteguye gufasha Irani. Ndetse Putin nawe utanatinye kuvuga yuko yiteguye guhereza Irani indege ziri mu bwoko bwa 7th generation, indege ngo zitigeze zikoreshwa mu ntambara, ndetse zizwiho kuba arizo ndege zonyine zizi kurwana bihambaye cyane kuva isi yabaho. Ngira ngo murumva urwego rw'iyo ndege Uburusiya bukeneye kuhereza Irani. Bivuze ngo Putin yahaye gasopo Amerika, arayibwira ati ndabiyamye hatagira umuntu wivanga mu ntambara ya Irani
na Isiraheli, kuko nimwivanga mu ntambara ya Irani na Isiraheli natwe turahita dusubiza nta gushidikanya. Bivuze ngo twiteguye kuza guhita dusubiza, kandi turaza gusubizanya ibisasu biremereye cyane, ku buryo abanyamerika nabo batangiye kwibaza ese buriya Putin azarasa kuri Amerika. Bisobanuye iki rero? Uburusiya burashe kuri Amerika byaba bisobanuye intambara ya gatatu y'isi. Kandi kugeza ubu ngubu impamvu leta zunze ubumwe za Amerika zitari kwibeshya ngo zivange muri no rugamba, twahoze twumva Trump abivuga, akabivuga ati ngenzi ivanga, akongera akabivuga ngenzi ivanga, ariko kuva yabivuga iminsi 5 yose irashize nta kintu arakora, uretse kuba ari kohereza ubufasha bujyanye n'ubwa gisirikare, amasasu. Ariko mu by'ukuri ntabwo leta zunze ubumwe za Amerika zari zajya muri no rugamba ruri guhuza Irani na Isiraheli. Ariko Amerika ikomeza kugaragaza yuko n'ubundi uru rugamba uko byagenda kose igomba kurujyamo, gusa nubwo ibivuga ntabwo irimo irabikora neza. Tugende no kuri gasopo bahawe na leta y'Uburusiya, ibabwira ati nimwibeshya mukivanga muri no rugamba ruri guhuza leta ya Isiraheli. Putin yabwiye Amerika ati Trump byihorere utinjira muri no rugamba, kuko niwibeshya ukarwinjiramo biraza kuba bisobanuye indi ntambara irenze ihambaye cyane, kuko natwe turaza guhita dufasha Irani mu buryo bweruye. Nubwo Putin abivuga gutya ati nabufasha arimo arahereza leta ya Irani, bimwe mu bihugu bikwibaza ati Irani kubera iki rukomeza kurwana, kubera iki iragerageza gukoresha zino mbaraga? Ese Irani iri gukurayo ubushobozi n'imbaraga ubushobozi n'imbaraga zo gukomeza kurasa, ko tuzi yuko ibirindiro byabo ahantu bakorera ibisasu byabo bya kirimbuzi twaharashe bari kubikura hehe? Nubundi leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bifatanyije nazo nundi barakomeza bavuga ko byanga byakunda Irani ifite abantu bari kwihereza ubufasha bataza abaribo, ariko nubundi bagize gute bahari. Nkomeza mbasaba nyaboneka mukore subscribe kuri no YouTube channel yacu na Gasobanuye House, hanyuma ndaza gukomeza mukanya mbakurikiranira ibijyanye n'iyi ntambara iri kubera muri Irani, iri guhuza Irani ndetse na Isiraheli. Ndaza gukomeza ngenda mbahereza update. Icyo mbasaba ni mukore subscribe, musharinge bino biganiro byacu, kugira ngo buri kiganiro dushizeho muzajye mubasha kugira ute kukibona. Ciao ciao, ndabakunda cyane, ngendi.